Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya. MNF Media Department chuan puzoram thanga hmalak nain Union Budget Aizawl bypass road tan cheng vebel che zangale Bambuling road tan cheng vebel che zada ani anti MPCC chuan Mizoram Sarkarin kumsang ni som parit in Thandona an thutiam le inzornete anti hloting tonglo ni in ansoi Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah kai shoin Manipur boina chungchang ngai to in New Delhi political party tin ayo in mu khom nei ani hloting taka US atlo nu Prime Minister Narendra Modi chon ni thanga Egypt ko turin zan Khan Egypt ko pui kai ro thleng MNF Media Department chuan puzoram thanga hmalak 9 Union Budget Aizawl bypass road tan cheng vebel che zangale Bambuling road tan cheng vebel che zada ani anti a heng bak hain lever lian tham tak sarang chak kurung nui kanin rangvmol epa twin tunnel bong kon brigade ruam muthi ruam tuire airfield selling than ma chuak turin boy pui mek ani tho soya hemi kong hi tender to ni baka tunnel big hi DPR final trap ani to ti an soi bok Nimin Khan MNF Media Department hin Aizawl press kapa tu thar thela tu an koma MNF General Health Secretary pu crossness of wachuan puzoram thang hmalak na hi ta langin Mizoramin Chief Minister chonam tak puzoram thang ani chalo momati thuan soya mithen khatin engma thoklo thil ti mumal nei lo angin an soi thina ma se MNF sarkar hian hri pui leng le har sina sang kara po chak dakin ma anla ani ati MNF Media Department chuan District Pathum MNF sarkar masa pek to chu sarkar masa khan kumsom chungin ati hloting du lowati a sani sompret MNF sarkar lodin le khan sai tol khozol le na thiela ati puitling hal ti an soya tuna hian masona na chak taka tho mu ani thuan tar lang ani mason na ba ka hian chief minister puzoram thanga chu India mai pawni lo khovel point ruai tu thale rin ta ka angai ti an soya remna polai tan po vai tam tak alo mang to thin ani anti Health and Family Welfare Minister Dr. Ala Thanglina Nimin Khan Siha District Hospital of Mantur Pediatric Intensive Care Unit PICU le High Dependency Unit SDU Honhei District Borsa Pulal Munsang Namte Kai Shoin DMS Holaneni a Minister Dr. Ala Thanglina chuan COVID ripui leng le harsna sang te awangin kumni chuang na thok tha theilovin omma se na tho thei hun reilo te chung hian kong sang ma son na motur om chhozel cholom omati thuasaya PICU le SDU changtung taksi ha District Hospital in ane tharchu hlob omati thuasai bok ani Minister Dr. Al Thanglina chu Mizoram Health System Strengthening Project noya siha District Hospital po cheng noi zani samsari puruk chung senga thom that tumani ati a July thalai holvela tang chuan na po tho tan thei be se ni thu asoi bok Minister chu Medical College tan recognition mu hi thil olai lo tak ani line tun naya ZMC in recognition a mu chu alomom hleni ati a ZMC first batch internship be mekten anjir lai anozo huna chuan tipa pura chawlo PC te point doctor an nevet henge to abe sei thu soi ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chu Nimin Khan Aizawl press kapa tu thar thel ten koma Mizoram sarkar chon kumsang ni som parit in Thandona an thutiam le inzornate anti hloting tok lo ni in an soi MPCC thupong tu Dr. Len chunga chuan tuna Mizoram sarkar shon lai hian budget venga an pharto ti asoya ma se hengan budget pharto te hi in Thandona an thutiam ti hlotina tur angchi ani lawati a Congress Party soidan chuan in Thandon Khan MNF President thu soi thiam tak puzoram thanga chuan an sarkar ani chu Mizo mi puiten vai bu fai elovin Mizo bu fai kan e to tur thu soyani anti a ma se tuna hian bu fai kan in to delo baka bu fai supply tu po Mizo nilovin namdang an nizo kani anti a traffic jam omlo na khopoi om chuna siam an tumpo anti hloting lo ti asoya kong chhong siam an tumpo anti hloting lo ni asoin assembly budget session ni hnung bera Congress MLA puzodin tlonga zona chan ani dan chuan kong chhong tan hiam detail project report po siam alani lo ti antar lang ani Dr. Len chunga chuan tuna hian in than main thanga vel bak om to lo ti asoya in than pon hun tur nena chut phei chuan MNF sarkar chuan thathum vel bak hun an nei to lo ti soim hemi wang hian chung ko tin hena cheng noi thum seman tumpo anti hlotling man do lo ni na soya tunan chung ko sing ruktan cheng singa sem an tumpo installment mangin an pesha mani ati Information and Public Relations Minister Pularot ki machuan tuna MNF sarkar chuan thil tha tam takati ti asoya erong bola gas kan hiang narba ka veng then khata phei chuan home delivery kalpui thinani ati hetu ni minatu call note MNF unit 2 mitharlom lo na huna soin Minister Pularot ki machuan sarkar tha chuan gas changa taiwar don in tarte bauta ti soin
reason bu fai tha in tuile electric te kan nei pa ngai ta hle ati a kan kong pui te po chelai chu ma se a tha to hlom ti asoi ani pulur ki ma chuan MNF chuan pian na an nei ti asoya an pian na chu nationalism ni in hei hi an local san man lekleka ma se tu na chuan pian na rama an ki le mek ni na soi bok MNF chu pathian in khat party ani ti soin pathian in zil an ngai huna zila dom kan ngai huna adom kang thin ni in asoi bok ani Aizawl no to bial tu Dr. Val thana chuam nimin khan Paul somle Paul somani result chok abil chunga tonga top 10 na lang phak mi pali hna laptop han zila ti tha te hna laptop hlan na hun hi MLA Dr. Val thana ina manani a bial tu MLA Dr. Val thana chun zila te hna du sakna hlanin zirlai an ni chung hian thil tha ti tura danglam ngam ni turte nu le pa rin tum ringot lova manin tawdel thei tur khopa tana turte an thiam na le fin te chung ko ta ne ram ta na mangzel tura fuin an ka zena tura du sakna a hlan ani Mizoram BJP noi BJP scheduled tribe morcha chuan nimin khan thu chu siamin Manipura boina ommeka Manipur sarkar en biren singa kai roi chu mo phur tu an ngai ti an soya sarkar la pui chu Manipur sarkar hi thiata president's rule puan thoin phut an soi an thu chuan talan danin Manipur state chunga tlang mi ten harsana na sadak an tok chu point ti in an laina thle a boina wanga zon ha thak nu na chan mi za chuang le an chungte an laina tin an torpui tak zet ani anti khotam tak la biak in zani somni chuang halani hnu po tun thlenga me te namten schedule tribe te anna be chun zom reng chu poyanti a namle sa khu anga in mel magna na sa jok a chu ma nga ya boina ti top thoi turin an ngen ti an soi bok ani sports minister por baru moi roite chu nimin khan Falkland venga Mizoram Rifles Association MRA shooting center siamlai me ka thua minister hi Mizoram Rifles Association hotu ten troi om ani sports minister chuan MRA le Falkland local council ten thalai te mamoni ti ria Falkland hunrem chang taka silai ka zena hun siama an mani sum bul no tan chula momati thu soya silai ka manga in elna loman lak tur atama wangin ngai pai ma tul hle ti in sarkarin sum tam tak ase no na sports discipline mani se mizo silai kap thiam ten state pona training medal tam tak an kap chok to ani ati a mun ma tha tak nen chun silai kap thiam ten lotina sang jong an nei nge ya be se thu soi ani MRA shooting center a hian building pakhat le shooting range meter somnga omdona asak sunjom nan sum ngai tu saknga le tum thu sein proba do moi rote chon PMJVK project thara tel ani theinan malak ani tur thu tar langngal ani he shooting range hi Mizorama qualified 50 meter shooting range masamber le om chun tur ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah kai shroin Manipur boina chungcha ngai tu New Delhi a political party in ayo in mu khom ne ani a thudon danin hein mu khoma hian shruai tu kalzinga BJP president JP Nadda parliamentary affairs minister Pranat Joshi Meghalaya chief minister Konrad Sangma TMC shruai tu Derek O'Brien Shiv Sena shruai tu Priyanka Chaturvedi RJD shruai tu Manoj Kumar Jale CPIM MP John Britas te antel ani Union Home Minister so Prime Minister Narendra Modi an Manipur boina chu uluk takina vilrang ti soin boina chin felani theinan malatu te po akai shruai ti a Pumodia sarkar chuan Manipur boina chingfal tur theito pa chua thule mitin ngai poimo in tuma nunna chan anom tolo chu andu berani hati a Manipur boina hian ziomlam apan thret ti soin ral thuam ruk chua sang khazare chuang mulet ani to ti a medical team somni tirluni in damdoi mamo po thonnu rangani ati loking taka USA to hnuwa Prime Minister Narendra Modi chon ni thanga Egypt to turin ni zan khan Egypt khopui kai ro thlenga ton hi Egypt azin voi khana turani Prime Minister Modi hian Egypt thlen hian Prime Minister Mustafa Madbuli chon airport alo muaka sipai chomena guard of honor nen lodonson ani Egypt cham chungin Egypt President Abdel Fattah el-Sisi nen rampani chungchanga in biang an nei don baka Egypt sarkar mi poimote komdona rampani thoduna tur in kung kaina ti thana tur thungte siam ani rin ani Chanchinthar serti topna na tang pui MNF Media Department chuan puzoram thanga hmalang na in union budgeta Aizawl bypass road tan cheng vebel chezanga le bambuling road tan cheng vebel chezata ani anti MPCC chu Mizoram sarkar in kumsani som paret in thandon an thutiam le in zonate anti hloting tonglo ni in an soi Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah kai shroin Manipur boina chungchang ngai tu in New Delhi a political party tin ayo in mu khom nei ani Loting taka USA to hnuwa Prime Minister Narendra Modi choni ni thanga Egypt to turin ni zan khan Egypt khopui kai ro thleng chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani